Pomaže Bog, dame i gospodo. Pozivam sve ljude Srbije, srpske dijaspore, da ovim teškim vremenima koronavirusa i ove krize koja nas je našla budu složni, da pokažu jedinstvo. Srbija mora i može da bude složna u ovim teškim vremenima. Ne dijelimo se u stranke, ideologije, zaboravimo na greške drugih. Također pozivam da pridržavanje mjera ostanite kod kuće, zaštitite svoje najmilije u ime zdravlja i u ime života. Srbija je kroz svoju istoriju prošla kroz mnoge pandemije, ratove. Srpski narod je preživio mnoge golgote. Proći će i ovo. Uzdajemo se u pamet. Uzdajemo se u Gospoda Boga. Budimo složni, budimo jedinstveni. Pokažimo svijetu srpsku slogu. I uzdajemo se u Gospoda Boga koji će nas zaštititi i ovo mora proći. Hvala. Pozdrav i svako dobro od Boga vam želi potpredsjednik Srpskog pokreta monarhista i povjerenik za Tirol Pijetlović Borko.